ange neo wha ke ne tamai mani whae, pe ko hono whoha pe o whiwhine, i ene ofa e te au, o Ikai tāu e ke makau. Pea koe o Ikai tene loto ke fua hono kolosio, mui mai o kara, o Ikai tāu e ke makau. Leo ngā tā tene whinga ke oua mole ni mui, kua pau ke mole ia. Pea leo ngā tā tene tuk ke mole ni mui ka huiko au. Ko ne mak mai ia e ni mui ke tau lotu. Ko mai e klau ngā rie, toa e tō fulpe. Kehe ke lata mai, si matai klau lang. Amen. Ikai ngā whina, koe i tau tole te te pui ngai pot keke. Tau whāmu vente tau ngai nang halama ngā kovi. Pea ke oana tau kāka uwhiuwhia he ao tō mafu koe tau tamai o ki he whanu. Ka ki tau whahape he anu vai me anga malu, me lotu whatamala me tana mawhua. Koe wiki tau mahu na whamune more he ane rei me ala ofa i nā whio. Koe a ko wekna ki ai ke te motoru mo whatahani. Tau ununua ki a whiohanga ofa, i mōne o roto me a vai, e mo angui ke te au. E tamai mafu ma ofa,
O alno be o se mi ngai hala ngi ka fansi pide. E whao i mamu i mui ki ngā whire me hori a mauloto. Mau i honga he la maanuni. Mau siake ngā mea nai tonu ki mau whai. Te ko mau whai e ngā mea koe nai kai tonu ki mau whai. Pea wikai hama malohi. Ka ke alofu mai a whana ke te matolu ke kawanghala ka o sia. Whamole mole ke matolu ke tene mga henghala. Ke whamoi hake ke matolu ke whatumala. Ko hange ko ngā hitara au whane whahake mamani a praisi suko mau ingi. Peke tuku mai ta mai an ofa ko higa ne a whio. Ma moe ka mui an whaatua ma an on mu whapato. Ma maule rea i ko hoa whataputapu e menu. E shawa, ma kore ke te koe whamui ka kaime na ngā hanghala. Ko hiki mau atatai ko alofa me ngā kaianga ngā ai ko mau whai ko mau whai. Da mau kore, ki whaku mai ko mani maanuni. Ko hui ki mau whiani e ngā mea he hopi ai whinangalo. Ta ke mau mone rei hana toio e mau mui. E whai pe mau kose e whiwhi anga taingat. Ia Sisu Christ ko mau eki e meni.
unga sam franga ni walu ful mauna ngai same uraki o fulu tano ke tafi same walu no uraki o fulu tano ke tafi o feio fofonga e ki o tani kita e koe tūta maki au no masiwa alo whamai ātuna e koe aha kotoa ko tautapa ke te koe whawhata mo rawa te pe me Veesi Malanga ko mea kana ki po ko mo tolu ia ko mea ko ki mama ko au rawa te me Veesi Malanga ongo i ke klotu pe fonga ke leo e ku toto aki atu Ikai hataha I kao tua o tatau a tonai mo koe. Pea ikai ha ngāu e tatau mo ho ngāu. E koe lahi ai a whiona, pea mo I whai mea mana. Ko koe a tua tōtaha. Whai maa kua whakaironga monu, ke sio ki ai, ke maa la tolu whihia ke mea. E ko koe soa ko ke tokon mai o whai whakarere. Amen. Matiu, ang fulo bahe. E kung nalaga kami wafa Veesi, pero tolong kumahila. Wafa, pero tolong kumahila. Ayo kaya kaya. O kaya ng hake ako nga ini ako naki. Pe kamay o ini ulahi ako nga natataw mo niya naki. Kamay o ini mo ini. Kawau na ui ai ini o fare ko Veesi pube. Ikai ela ya que na todo yo lo faré. Oye, ahora mano a que te motor, eu Ikai kabea o kuku eta kana ya fufu eta ilo. Oye, tala que te motor e ore aki mama. Oye, o mo oi e te ringa o malanga kia e o faré. E aua mana a que na todo o tamate ai sino. Ka o Ikai whakamate ai lau maare ai mana wahe mua kia te ia o mawhai whakauha ai lau maare o i sino o te Ikai o whakatau ai uhiki I mana kuna e ua aki ai whaamasi e taha ka e Ikai hana taha e tō I kere kere ka I e roto o mou tangai ka ko ngahi tuoni lo ulu o mou ulu o lau o toa pēki Oia, ke oa na mana wahe e o mo ma ina la e fana uiki I manu la. Ka oia I whahau e ao e kakai e whahau kia e ao e tamai o I helani. Ka oia e lia ki au e ao e kakai lia ki kia e ao e tamai
o i he langi. Oua, nā mō maharo, o wau e ombi ai menino a mani. Na Ikai e wau e ombi ai menino ta koe here tā. He wau, o hako e whakawhihia, ai tangata e le tamai, tahine e le whae, o tahine i he whono e le whae i he whono. Ia, whiri o tangata a ngā toro nofo mo ia i hono whare. Koia o whalahi atu i ke tamai, e koe whae, ia te au, o Ikai tāu moia i ne mahu. Wau, ia koia o whalahi atu i hono wha te o whine ia te au, o Ikai tāu moia i ne mahu au. Ia koia o Ikai tō hake e le akau mawhasia o mui ia te au, o Ikai tāu moia i ne mahu au. Koia kalopaki e ne moui e more ia te ia. Tā koia more e ne moui o hiko au e mahu e ia. Kata ngai ai. E soro rato e. Maro, tuke rawa e rea whakaparani. Oste tau te whakat ke ripa ngā pia koe roto whakaisipi. E humu ki hiwa ki ange. The scripture reading for today is taken from Matthew 10, chapter 10, verses 24 through 39. A disciple is not above the teacher, nor a slave above the master. It is enough for the disciple to be like the teacher, and the slave like the master. If they have called the master of the house Beelzebul, how much more will they malign those of his household? So have no fear of them, for nothing is covered up that will not be uncovered, and nothing secret that will not become known. What I say to you in the dark, tell in the light, and what you hear whispered, proclaim from the housetops. Do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground apart from your Father. And then the hairs of your head are all counted. So do not be afraid, you are of more value than many sparrows. Everyone therefore who acknowledges me before others, I also will acknowledge before my Father in heaven. But whoever denies me before others, I also will deny before my Father in heaven. Do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And one's foes will be members of one's own household. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take up the cross and follow me is not worthy of me. Those who find their life will lose it, and those who lose their life for my sake will find it. Whoever welcomes you, welcomes me. And whoever welcomes me, welcomes the one who sent me. The word of the Lord for the people of God. Thanks be to God. Whaingamare koni, tuange kapua te tiwi a tapu hiwa.
Matiu? Paano zit er niet te houden in die zee van Noord-Europa? Kalau nak ayam kafir, na aspai pembungan na film na lele ke na mo puna ya na fa fofo. Macam saya buat kamu kita dah mabe dah boleh ke. Pemawa ke tahap ke tahap ke masih waktu. Kamu fakta ni ausia dia boleh lama. Naga pak be fa na ko ala ko fa mo puna ai. Ilo lele leti. Yung magamata 20 ito ko ba? Kami bibigyan ka. Well, Maro,
na tokanga'i Sapate Ako. Pero no te tokanga'i. Kau si te tokanga'i ben te tahu tu ngapa te tokanga'i te ta foto me te ta tokanga'i. Ka tau teke ya hai ya ke ku ngai le ya to. Pe alga na we. Alga ni fia fa ni na we ma pe to pe ya ki ma pe e driveway go na we. Moet je nog op cliff. Dan op cliff aan Matiu. Voor dan lijkt 5 koud, samen die weer aan Matiu. En dat maakt me 19. En dan kan je zien hoe kop en dan zien met die PP. Wat dan met Tolon. Maar ik ben wel wat zie. En dan maak ik me dan dan moet je hier, ik wou ook dat je Amerikaan. Ja, vind ik maar hier is feit al. Kau macam tak tahu be fight on, mereka fight on. Malu orang lain. Faham mereka kata ni hukuman yang ada, orang lain tak tahu boleh. Kita ada semua. Tu mereka tahu, raya semua. Kau tak ni malu. Jangan berfikir tak. Malah. Malu. 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 Kalau bilang kalau macam tahu betul, dan itu tinggi gua kepak tinggi gua, malu. Tapi vivia dah, bah.
Malo tatau ta fifia filot molantu kama malo net na foi mai pe feskau e mau kuata e kamata anga peta ni mo toka ane ko e fatau ke na fai tau e ma ke ma e fio ke ta feskau fai o tu a mo tokanga'i noe. Kolo manu pepa mulata pot, ki whanga maria lau mai ta tauwhata e Sapate Ako. Koe whemaroto, whakawa te pēha ne te urawe, koe puto ki riwhi, toki whakakata, whoku pia mitonga, maharupe ki wike hoko mai pe, whoku mai a tāni mā, ko maharupe na koe aho ua, a aho pe whai e pe. Manatua pe ai wito ka mai whanau koe mi kau wholau whengai pia mitonga. Koe e whoki si o ki whina talo no awe wafta haa ono. Awe ki toloa. Pea kua o si ana form 5 o si kau i kau na tāpule toloa. Kau whainga maari e pe ni hauana e passport Amerika. Kau toi na kau wholau kau whai e whenga visa. Whai ai a whenga i e wika hau ka lori te hoko mai, mana tu hape e wito o tāna. Ka whi marot. Wa? Ara. Mana tu hape mo hina, e mo ngahi o tāmini. Ia birthday you again. Fair anniversary. Mo toko mo ki manatu e mo amali. Malo. Loma? Koe birthday? Hai ngoa? Marcielo? Tauwhia. How old are you? Huh? 6. Tomorrow. Tauwhia. When was your birthday? Tomorrow, eh? Okay, 6. Okay. Then Mada? You will? Mano, anniversary. Not only promote the elementary middle school. Any promotions? I got a middle school level, yeah. What's high school, eh? Okay. But then we find out local. When we sing to him, want you to come to the front, eh? Stand there, right? Those of you who were promoted from elementary to middle school, and those who graduated from high school, and you were graduating from college. Okay, him, you know what he was.
Ono wahiva. Veesi Malanga bebe me Veesi Kasi hua maia. And those who graduated from high school or were promoted or who are in need of prayers. And if you can make it to the front, fine. And if not, just stay where you are. And I will pray for us. Ono wahiva Veesi Malanga me Veesi Kasi. Conferency. Whakailonga ia I kona ko whai he mau whanau I Malanga Ako. Hange te wahe ko mau whai e ngā mea mau whiwhia. Whakaua pe anu tau e mahaki. Kau mau wakanaki e tō maf e rototoa. Se kwata mālolo. Hange ka whakatau keina whai ai ki mō. Iwi te mai mawhai e a Fiona hange ko hue lo, whakaihi'aki ka tue tāpe me ka lesi. Koloa ka kua koloa, whanau kai maa ngai māpuna, ma kei kauwhata. Ka mui kuaru kai maa weneti. Ka pai whakata hatu ki nau, pe mo matahina, ma atu na tolu kutua pe whaingata ia whakasino. Whai e hoa Fio mamana e, mea ngāo ea ki ngā whenga na toa te whai e ka tō tāpe me ka lesi. Whakātea ki takoni mai ala maari e. Kau maroto si o tia ka ngā whanau. Ui whakawhā ko ki whai ke taha potrik ke tokanga'i I tauranga. Nonga pe mai whi maari e ngamahi te tau e te mai kotoa. Whabulbula ki ngā tōru, whawhaingofua, whakatanga e te tapa o whinga. Whamawai, ka maa ki ngā tōru whinga mai ko mi ngā whiru keke. Hawa whira whras, pia me tā mai o ikini. Maki be o maroto, he mana aura ko whai e a Fiona. Ngā tōru pōsia na mai a whairi I, o ta whare a siasi. Mahopai atu e tua mafi. Ngai ana meri pe me whanau na pe tō be, alo whakaketa puak mai, whakai mai. Ngahi whenga pe tō be o whai, tau whitu pe ngā tōru. E mana e o ia ko, whai e whakarakaraka pe me tōunga ki tōunga, o whai o tōa tamu ai ana e whina e mo whakapai e whanuan. Pero tu pe mo kole ki tokoni mai e la mari e la Fiona whaisa na tāpu kina. Koe ni si tōnga tāmai o iki, ka maa e kaunanga. Nā lawa mai ki orita e a Fiona. Mau hapai atu pe e whunga e mahina pe tu mautolu koe mama, koe hueroia e a Fiona. O whaftai o tāpu kina. Nā tolu ko lava pe me high school, Mark na tolu promote pe me he elementary ke middle school pe me middle school ke high school. Tuku atua ai poto ke ange ko tala whai palo vea pi. Kono iloi o afiona ko afi me ko vi ko ia poto pe mo io. Tako vi hange ko pole na whai so siwa ke whanonga mo ai te ngā tolu.
tōku ke pehe o toa whai kāpu kina. Ai āna mele pe me whana na. Whenga whakāko o whai os ai sama pe me tainu ki whamana wake. O whake roto rotoi o lau maari e o whai hona kāpu kina pe me nau whamu ia. Egi o mawa pai ate ngai whotutu ko toa pea sisi ka hako e toa whatongi a whai i he tere ani a whi tauraro kai kawai ko lau maari e te oe whulau whai e whinei whai whakau ka maa whamiri ala o whaki taimi i whamana o haki tukene mau ha taimi i whakaiwia e a whiona taimi pe moe whamiri Roto iai pea ho ofi. Ore e whai e se tuata, kai maa tau ranganga o e. O whake kawai ai a whiana. Whei tau laloa a whonga wha, ke whakata pe mo ke whaka maulotu pe mo i mauko. A whi ai pe ko mautoa, whake ate mamui ke i me ngā wea ki neo, ma ka tau. Malota kore e siso Christ ko mau e ki. Amen. Thank you. Piliua. Sapate Ako, kaka sapate tuku, tau wha konsensi. Tapawahi ke tau whanau ako ko tau pe ki nga tolu e whakaikona, ka maa ki nga tolu ko i e teini i Malanga koe ako. E tana te te au whaikitu ka tā e whatongia koe kua tanu. Whai whalaulau tō pe me he leson na tau lau, Matiu vai hongfuru Veesi Malanga ke tau taha. Ikai o whakatau haango ki misi e tokoua ki a konga seni ki pē. Ka Ikai patu ki e kere ana taha tae mea ki ai e hau mou tamai. Koe mea ke te ki modolu ko mou ngahi puan loulu ko oslau whakalau te lau. Koe ia o te mou mana wahe. O mawinga ki modolu e whamisi tawala. Ka we ngā Ikai tō ha manu. Tai tene a whioni.
O whakehoko le rei ki hawa whio e ngā lea mutu pe me whakaukau a maruton e a whanako ma muunga pe muma koeri e menu. O tawanga ki e whakatatoka pe mo e whakanonga ai taimi o ku whaiai si suhani whorofora. Kono hiki i e kōsperi o le whakaoro ke tūkunga tonu pe mo nofo le rei a kuna ki ke roto pe mo roto. O ne kauako. Taimi o ku whaiai na whakaroto whare ia. O taimi tatau, o taimi o ku le whaiai a tafuru pe mahino. Ko tafuru. Tatau le whito pe ke tuna tola ka whiroto pe mo ka marwaroi. Ai hako i ngata whikai. Ai ka marwaroi. Nā ne tala ngatonu pe mo taiti tek. Pe na iku pe ki ono pe ene ki na ia i hasiu. Pe au e pe o mante i korosi. Ko e whikau e a honi o kukehe a wito na whotunga pe mo na natura. Ka koe whikau ia e hana whanonga pe mo ui o e ka mui ki a karaisi. Nai kai ke hau ke veloa ki mai ha melino. Ka koe hele tā. Ko e ka kai o fua na kolosi o mui mai ko pau ke na whakamu au. Karaisi a whika uaki. Au. A karaisi e tamai e whae e whanau te moto e taha pe e whamili. Na bere mele e ne whae o koe ka mea o whiharaki whakaukawa sisu, tapu mo sisu. Nā whanonga laro he maile me tol noa. Me Nazareti ki kapane ume. Te arate ka waka sisu tange ko whae mo whakatoko wau na tua. Mo mea tana noa. Taratu koe koe ni whae, pe mo na whakatoko wau, pe koe tarika sisu koe whae, mo ngatoko wau. Koe nia. Aki nau tolu whanong ke wholofola e o tua whaikia. Kai koe ni whae, nai tupu ai, pe kai koe na whakatokoa, na ngau tupu te me manawa e taha. Aki nau tolu, na latari ni aku na ki te whaikia. O kuki ki tau tole he ka weinga mahinani ki tau whanala ki o tua kone whai ka tau whatau taina pe mo whakai ka tau masiwa. Ko pole o whai ke mui ki a karaisi. Pe makatunga mui ko ia i he tau whanala ki ai. Ko i koe o tau pe mune lawa tau whatau taina pe koe pe mune whakai ka tau masiwa. Na toke o sea te tau konwheni si California Pacific e tonake o ipo si. Whiwhirai, whitala kei pe mo waha. Ka tonga tō lahi rawa pe mi hawai. Ka koe ka wenga e tau konwheni si e tau nina tau tau mui pe ka wenga te tau pe me tau po si kone whakangata e whikai whakalau mani e pe mo whakamateri e ending spiritual and physical hunger. Pene mātou ngai tala noa no whawhanga koe si sua ni ka wako. Ia sio le vahe wataha. Tau tai maha ke pongpongi mwe harape. Tau tai nai whai e ka mahen tau tai. Koe nau ngau e whakahoen, ka koe tau tai no tau tai ai. Ka nai whakahawale osi e pō ke aha mani hara. O ten koe na nau whakatau tau mai ai ke matatahi eke atu i sisu. Ka koe ni tala. A au e matau. Ke te muola. Nana wa au pe na te hauta mo e ngahi waka ke. Kau whangota ke. O nau whenga ke kono tala koe e ruke na ki pite wangi au te mi matatai. Poto tahi pia na tō tahi pia he kawa kō tōko ia kanai whenga. Hangi nai toki ola nā tō tai ko hui kono whekau e sisu. Au, e tō matau.
Pero que hapa ngai waka ke heo na toho mai ki ka. Toho mai ke matata hi pe na toho mai ko ya. Pe tala te si so mo makai. Ka fie kai e whakala mahali e wana na tofanga ai o i kai ai ke ola na tō tai e pō ko ya. Na te tau tō mahanga e pe mo fie kai e whakamate rie ke tonu koe na whai e si so. Taka talano ai a ka venga ta conference. Ko tu e ta fara ke. Ane ko ta ka venga mangani. Ko tu a ne fai ta fata wa ta na. Pe mo fokai ta masipa. Mo ho tu no. Pe la ma ko fi tu no ai. Ko muy ke ko fara ka kata. Ke si so. Ko e tini whai o tau whakanata i tau whikaia, te tau tēi whakalau maari e tana whakamate. Nā smahina peke a si su, e tā anoa o Matiu wa he hong furu ko ne tupuangi a kwene ne kawako. Ko tāta ai whare, ko wharot whare i en teu ki na o whai ai nau ngawe whakai mangi rio ko uk kakai. Ko awe o e whangalami ki hungu o honga whangarof koru. Peko kaya toi tangata e pewhiwhine e kehe. Pe me natula koe o a tama pe mo i vi. Tau ki natula ta tau pehe koe whakangata ko e fupe pe mo i tere mutu. Tau ki marawahe pe pe mo i rifia, tai iri, vei ua. Ki taimi koe ki tau whalala ki heo tua. O tau situa, o tau tolu, o tau flala, o tau vivi, o tau poto. E neo mo ni whakapukupuku. E tau roto si ai peke, tariui ki atoi mawhai, pe ko haiwi o maha lungami. Tōno noia e waka ātama, e whawhita. E nai hoko mai e ātama hono wā e klaisi su. O ne whai o tau whakarepi, o tau whakatawa tai ngā, e whakai pe mo tau masi. Kwa honi e sabat frase ta fa conference wafe wotoro. To formana mai e krais ko taui. Ta flala ki o tua ku fai ta fa tawa taina be mfrai ta masika. E ta fornata fi kai e for la mali be formateria si family society ta nawe be start to. O kai ko ki mātoro pe mātoro, me whine mātoro whai whakao o bui ki ngā kakai me mā kais ki ririwa mā mani. O hangi e ka misiona a siasa tau kau ki ai. O ui ko ia whai ki te tautoro ko tō pe. Tau ki whamalu, i whamalu i UMC. Paka kai ko hanga au i whai ngafua. Tau kau ki siasi pe mani misiona. O pau e tau fua no ngā kawenga. Lego taim lahi o tau whakau pe toi oskoa ai whakawenga a si. Kau mo mea ki pēna whakuripuri o tau whenga ki whaifina ngaro e o tua. Tō ni pēki tau toro e o tua, e mai pēa mea whiunga ki whakatwaki. Ai ui o kune whaikia ki tau toro. Mea katoa tau toloto manu iai, ka mihi manawa mo ui, ki a toi mea pēki tau mau, i o tau ni maa. O au ki e maheni, pe mo e poti whakanga au e tau nasia i. Tō naki katoa pe, e o tua kone o whaki ki tauto. Tala whakapoa meri e ia o ui, pe me ni tuku ape ni kau ngā ue i tā noa e hon. Pe ni whamahino ke ni kau ako, pe ke tiki tautoro. Ai ne mahu ina ia e tiki tautoro whawhi tuitui. Ono hiwa i koe po tui ho, pe mo kau atoa. I hiwa kakala, o nau pehe, Ikai tō manu, tai iro miranga. Tala koe to e tā hindi tau whasi, Ikai tō manu, tai tene awhia. Koe kakano ia o e ofa whakaita mai, pe moi ui whai ki ta mui, pe moi fua kolosi. Koe ta mui, ki o tua grahiangi ni o whai ki ta toru, e ta o whai ia.
Uhinga e tau kau si ko tau ofa ya si so. Whaafitai ko tau mui he o tua. Ko no hoa e ofa. Ofa ko ia, ka anoa kia ia evangelio, ko hei te ronga ofa pe mo ofa ko e. Nani tuku ni mo wiki mole ka tau maa mo ia i ka maa ke rahi o pita. Kau sia ia ai evangelio. Mea i pe koe, pe rohe, pe au, i hana whanonga tau fōwai. Ke o whaaku mai a e tuai he ngah mea ke kehena ngai tau amanaki ai. Tau whakai kona tau whakonwhenisheni, aki pe tau nasi e whunga e o whako ia. O whaena ni promise aki ni kawako pe ke te tau toru te wei te motor mawa i pe au, o au ke ngatahanga mamani. Ikai, o whakatau haunti misi to goa, ki a konga seni ki be. Ka ikai patu ki kere hana taha tae mea ki ai e ho mō tamai. Ka ka mea ke te motor ko mō ngā tuan lo ulu o silau whalau te lau. Ko ia ua te mō mana wahe. Mō mawina ki motor i whangamistora. Ko tau mahu ngāe. Nā moi misi ai ukai ki ahana mahuinga whakapāna. O kei mahuinga peki he tua māwhamasa. Pea whewhe ai koe, pea whewhe ai au. Koe klaun si weri e whatup hau ai tua māwhamasa. Tawangi ki tau huu pea mai ofa ko ia. Ai ofa na au, kene riak mo ui, ko hika tau maa mo ui. Koe mate ai maa onioni, ko hui ka lawa o whama ai mo ui ai angana. Tau kamata aki ai ofa ko ia, e tau hoko atu ke tau whakoni whenis fo o uafi wa tau, uafi wa wha. E whaita te teki tau ngā tangata pe ma kalaisi i rupau. Whai tau tōre kalaisi, pe wane kamu tau tōre i taimi kotoake. Tau whakahai ai ofa kalaisi, e tau fua whatongia, tuki ho ata a ene o wha i e tau mea katoa pe i e taimu katoa pe i e kakai katoa pe e tau whaftai whatahai pe me puna ke ene himi kai hua noa ki tau au ta maa ilangu si ata pāre tuka ke te whalara tai tau ke ta hanu pe whakatoa koe e i kai toha manu tai tene awhia. Kua whaita mai pe me aro pe me lau mani mānukon. Amen.
Grace, Jesus, Jesus Christ, offer to our demise, and long money man on, my wow, of us, she, if I beg it, amen.
Kita mau ngai kau di mana mau, kau di orang kau di mana mau, kau yang pemalas itu, rawai mana, rawai, kau di mana kerja, kau tapi kau ni rawai ni pun aro, juga nanti mau bulan kau aro, kau yang kau yang Malanga tene mau aja. Di Veesi lah tu dia Ikai tu. Orang kia malu baik dia apa dia cari. Boleh pemalu tu pun. Apa yang orang kalau kita kita sebab kita mau kita kalau mai kau kata Malanga awak dia. Kau kalau dua kau Tidak baca ni, tidak apa kerja ayam, kalau pur, tapi muih, tu benar orang, dia orang berkuai, dia bersalamu, maka berhari baik, obat dari kau, Ikai. Boleh dia bawa seperti itu orang dia. Tahu, kenapa dia tahu orang dia? Kalau sebenarnya teman aku tak separan. Kalau kita tahu dia kami nak kami dia di bawah. Mama marah deh. Dia, lagi dia bawa lagi. Kalau sebenarnya tahu film memang dia baik dia orang dia. Bawa di grup, semoga itu fokus di nomor, boleh apa?